Kublai ye pi waro ki kubor ki wakwa open snyao cha pi negasngi wa ikre namo ipos walait ha ka wi ka company wa tip kam ka Maxwell Organization juai branch te chwa wo poi cha ijat kre walait wa ka tulop kwa o open snyao chwa cha pi khajiak chaphang kani ka company te kat kam ka YouTube kawa da yo na ki he yong kani ka company daong wa kani ka company to ka non government organization iwamut ka company ka wapan lai da ki brusamen wei to ka international standard organization namo ISO certified kawa da register da ki international government ka Maxwell Organization kwa ne mkam ko ya ki marketing executive managers namo mkam ko ya ki managers wo pat wo yo ya ki yung kre kam yong ka kam wa man katni kani ka company kwa ko uwai ya ki yung kre kam namo ki office ne ki branch wathme hakaleng tangwa yo pen po ye wa da thmu cha ka thong mkam ki ya ki managers wo pat ya ki office wathme kamte de mkam jhan ki ya ki managers te chwa wo yo ya ka kam manager mkam wo le chwa ya ki training te kani ka company ko le ya ka training dei makana iwamut memkam wo su poisa we ya ka training daw ki kam wa so san banai we ya ki wa wan na jangai ki le ye thau sa namo ka lodging rangkat wa ibam namo fooding kani to ka kre permanent namo ka permanent post ki wa ye u apply ya kani ka kre to ki wa da pass ya ka class 10 chaneng we ya ka training wa ki ko ha ki le benta ka training wa nang kong to marketing management training kawa R1 to training management kawa le1 to administration training ya ka training ye ko uchim por so san brai tangwa ye phi udep chwa ye tele namo hadin ye tele chong he smart plia phi wo le ya ki kam yong phi temen da dep phi ya ka training daman phi kam ki manager we daw ki ya phi ka wi ka office wo pat wo yu phi da phi hi ya ka tulop namo ka salary yong phi usdang ko nado phra hajar tangka hado so phaw hajar tangka we ya ka tulop daw yo phi man ubnai itha wa kani ka office namo itha wo training ki ya phi to hajwai lat college mar parcha ka yung kre kam udto ha ka skur jingshai mi ngi Maxwell office telada kwa phi utibnya cho cho chaphang kani ka company chaphang ikre chaphang ka tulop chaphang itha wa kani ka office ye phi ulai ye chem da phi wa ki he yong kani ka company ha office yong ki kawa da dep kadaw lane ye phi u phone ha uni u number khande len runru san phra lele not san te do kini don hi ki khubor ki wakwa open snyao chapi yigi khubor the boy chwakut khublai ye phi wro snyao bha ye subscribe your new channel khnangwa yo pten cho cho phi yo yigi khubor wa thame khublai chibon